Hello kagayam na imbag nga orasyo at timanan tigayam yo JENA ALMOITE akas Manang Bianang amang kumusta kada kayo amin nga awan labas. Welcome dito YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Kapadasan ni Kabsat Marisan na pudnonagan tintay drama. Gamsakbay ti amin hello mampay kada Zeni Talingdan dita Singapore. Christian J. Javier ken Carmina Luja dita Kamiling. Kasiman ti kunani Kabsat Mari. Dear Manang Bianang, makuna ka na sing petak nga asawa tauray agong unget nilakay ko agul uli makaklata. No pagsasawan nak na lumamay latta ti panagsao. Adda nga min ugali ti asawa ka Managrurod. Arsagid kan nalaing agpabain. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Mapanta ka din lakay. Nakarubuat akon. Aguray man tanay. Agsarsarmingak pa lang. Itay ka pa'y asuman narming. Di ka pa'y nalpas ang nagsarming aya. Awan mo't kukuam di tarupam. Kit-kitaam laang mo't di tasarming. Ay, masurunak nga rod dito yung nga agong. No apay mo't ngamin akastoy. Ni, apay. Anyat problemam di taagong mo aya. Timangad nga rod. Kita maning. Imbes pasalog ko matiturong timurdong na. Saan? Tatimangad may. Kasla kayat napailat agsubli iti nga ato may. Ay na, tila pa kasiksikuram. Mapantakit din. Kani, ang mga nuawan masambot na alugan. Sapay lunis ita. Narigat ti makalugan taado ti pasaheros. Sikan sa latrumwaran. Agbate akon. Ni, apay ngay. Katsi ka nga rod ti mapanagpadental. Sana yun. Oray tasal mo't ng agsaksakit tingipon ko. Inton kwan agsakit tumanen. Agreklamo kan tumanen. Napukaw ti ganas ko arumwari di nagsarminga. Anya, ay unay matikas ta nga style mon. Nakarubat ka lang arudan. Ala, mapantakiting. Saan ko na lang arudan? Masadota ko na rumwar. Mapanakit di garden ko. Tayo nakagdalos. Welcome to JENA ALMOITE Drama. Ne, nasapa ka mat anagawid. Nalpas mon jar aramidam ije garden mo. Saan pa ya? Nagpudot. Hay, no apay mo't ngamin anapudot no aginit. Kat, anya nga rod ngay. Iso nga rod ti usar ti init. Pagpapudot, tapno mamagaan dagiti binilag. Una, grabe mo't ti kinapudot na. Maksit ti kudel. Nakapudpudot. No apay mo't ngamin nga dainit. Ay na tila ibagbagam. Inton awan init, agreklamo ka manan. Hay, saan ka ang mauawatan, Eddie? This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Kumusta nga'y nagitimulam anateng ede? Adun sa timulam masurunak nga ron tata. Inaggaskit din. Anya? Kat esprema. No apay mo't ngamin apati iggas kat naparswa. Ha? Awan mo nasayat nga itudda nito lubong. Mangdadadahil dalay timula. Esprem. Mapukaw tumatla dagitang aggas. Sayang timulam. Ora ispek na ijay. Adun to ti dinadail da. Katuray Isprem lata. Hay. Napukaw pa'y katiganas kon. Mangnamnama ak nga adun to ti maapit ko amulak. Ngam dinarup katigasan. Makapaawan ganas talaga. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Kat, baybay amon dagi jay mulam, di mon asikaswan. Bambanog lang niya garden. Aumpay ganas. Dinadal lagi niya apiste. Kat, mairemedyo maday ta. Ispriyam tapno matay dagi ta apeste. Sana yun. Bambanog lang na ita. Agsublidan tumanin. Kat, ano talaga akas ta ti aggarden. Pagpasadak lang, bakit? Dak kayatan ta garden. Welcome to JENA ALMOITE Drama. Awan ba tay tricycle yo maray? Wano rimwar ni Ide. Wananang, taagpasada manin jay manugang yo. Anya, nay kunak man no dinan kaya tagpasada. Kat, kayat namanin nauman nga aggarden, isong agpasada manin. Nakaapitan na ya. Anyat apitan na ngay, kat binaybayan namat. Nagaputa inarakti igus na upa yun. Napukawan ti ganas na nga garden, iso nga agpasada man kanun. Anya,
Ay isan man na mawawatan ti ugali di asawa mo. Awan sa magpaot at trabaho na. Ay, jak mo iti dayja at tao nanang. Tanuan niya timbaga na, isulatan. Saanan ang mabaliwan? Akala, ano sam, tay sumo ti kinaya mo. Nagadumang ngamin nga gararam kan kay day. Nagaduda pagpilyam ngam no apay nga isupay ti pinilaym. Ay na, di yun ipalagip tinapalabas nanang. Ta saanan ang maisubli dayt na. Sana bale, tadi nakabkabilan ni Eddie. Normal iti agasawa ti saan nga agkin naawatan no dadduma, nanang. Ay, makapasurun mo dagito nga uban, mate. Arabiin, Eddie, agidakan. Taigda po munta silaw. Diyak makaturog no nakaunti silaw. Aguray ka katadda per aramidag. Unay ka mateng. Anyat kukuam, aya. Ikatag nga ro dagito nga uban. Kalbuk sa dayto yan. No apay mat ngamin apuraw ti kulor ti uban Di pala green one no blow. Tamay mayat basit akitaan. Pati uban kasurun mo. Anya ka kadi. Pasit nga rod ti panaglakay kan panagbakit ti kasta. Pakulayam laangan atap no awan ti pakasikuram. Agtubon to matlaang. Useless. Agpakalbo ka nga rodin Unsa Tapno awan makitkita kon abuok diti ulo. No apay mat ngamin nga dapay la buok ti tao Di pay la kalbo kumaamin na tao. Tapno awan ti sakit ti ulo. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Manganan lakay. Umay kan bumaawon to'y makan. Sinalbag kayo manaw. Nagkulang nga agrugit kayo ti balkon ngay. Ay. Anya manan ayat ti pagungungtam di talakay. Umay ka manganan. Dagita manok Nagrugit dak dito yan. Nagawan babain da. Paungetin dak dagita Ala baybay amon taaladan tanton to'y balkon. Tapno saan da makastrak dito'y. Kinawan am mo dagita. Iso adi mo tutupan. Ilakok tumanla amin dagitan. Ni, saan babasit da pay laang. Naimbag tula apartyenta no dumakkel na. No sakit ti ulo ti papa ida. Nasaysaya at lapukawon idan. Ilakok din. Aladan talaangan to'y balkon. Ikanta iti screen. Danin. Gastos manan ti pampanunutan. Ilakok takid din dagita aman manok. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Anyamot tan. Nagsakit ti tiyan ko. Labsugak. Nagaduma nga mintikinan mo itay lakay. Indwal mo nga mintinangan. Kahit nabisina nga rodmite. Unay mo ti kastuyan. Nasakit talaga bakit? Kat ingkag si Pag siaran na, kadyak mo't makasisiar. Kat no isungay ti solusyon na. Ay, anyamot tan. Siganto mga men. Inimas mo iti gusto tininutom. Nyangay. Naadukla nga rodan tinangan. No diyak ka imasan ti agluto, agreklamo ka. Ngam no ka imasak, agreklamo ka mo ilata. Anya nga iti kayat mo nga aramidak lakay. Ay, made, nasakit na talaga bakit? Ina malamag magnan. Tapno mapalpaanak. Mapanak iti balay dananang. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Nanang, umayak man nagpalpa dito'y balayaw. Masurunak iti balay. Apay manan aya. Addaman di mo nagustuhan ije balay yawn. Daya manugang yo Sinubraan na ti kinaimas ti linuto na. Iso nabsugak launay. Katnay, nasakit mo ti tiyangkon. Anya, di ka katagyaman ta naimas ti luto na. Wen angam na simakit ti tiyangko. Tanabsugak launay. Kat inungungtam man siguro jay asawa mo. Kawan Anya pa'y ngay. Kanudyak mo nga minungtan. No adadyak kayat nga ramidan na. Agruamit. So may mayat no maungtan. Tapno mangrik na. Ne, kita di mo sobraan ti mangungungat ije asawam. Tama nga numapunwan. Addarik na jay asawam. Addamat puso na akasken ka makarik na. Saan abim mato ti puso na? Saan agaputan na singpet? Kat agruam kamutin amang unget ken kuana. Jak pa'y ngamin napuutan nga inapa na ka ni Mari.
Si kalat mga papakan kwa na. Kadbasol na mo't no apay ngungtak. Wen ngem unget adagos ti pamayam. Imbes akasaritam itinasayaan. Ay na, amunan ti ugalik nanang. Diritsaan ti panagsaok. Kunuray da kayo, amuyo da ita. Wen, ngem dinak ipada iti asawam. Tasaan nga agpapada tirik na. Iswa kita umbasit. Di ka unay, anak ko. Anyamot da dya trapikan? Bad trip. Basi lagi nga rudon tinapasadaak. Ta traffic mate. Uys! Apay kanungay at rapi. At nga rod karo. Taimpumpunda ni bakit karya. Ado da kita agparparada. No apay mo't ngamin amasapol nga agparada ta no damatay. Nagbubuntog da pa'y mga rod amag na. Di ta kiti partakan ta numalpas sa dagos ti pumpong. Ket kas di nga rod mo't tinakaugalyan tayo. Adda nga rod nakita mon nga agtartaray amapan mangipumpon iti minatay da. Awan, kastagid di ko matimayat tapno mabiit maitabon dyan natay. Tumaktak iti biyahe lagi dyan. No apay ngamin anatay day dyan bakit karya Ket bakit mo ten? Tiyempo na mo't siguro ti matayin, No apay ngamin amatay ti tao. Tila pa kariribukan manin, Eddie. Kasta talaga. Awan bumato dito irabaw ti daga. Nagado pakataktaktakan. Diyan may isa pasahiros ko itay. Pinag-migraine nak. Simakit tulok iti hapde. Apay aya. Una, tanagang late. Anya? Unay madaydayan. Agpailing saan agdigos. Sa pinagtugaw iti likodak. Katimpangato na di imanatag kapit nga road. Ay na, simakit ti ulok. Ala, baybay amon. Ado unay ti paka-estresa mon lakay. Umado dagiti uban mo, nukas na. Di mo pa kariribukan dagiti adda iti aglawlaw mo. Baybay am. Kasi ka mamot ti makiabay ti naanglit. Nung saan agsakit ta ulam. Ha? Ni, kit di ka agunget Anyat pagpungtutam ngay. Madi mo gamin ti style mo no tatuma. Tadinak pa'y kampiyan nga asawa mo. Akas laki din kamali amin aramida kaun. Saan akas ta? Diyak lang amin kayat ma-stress ka, lakay. Maditi kasta nga ugalim. Kontrabida ka kanayon. Ala, huston. Sorry nga, Ruden. Pasensya kan, Eddie. Siya kun ti agkid daw iti dispensa. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Ne, nakaparada man matanto i-tricycle yung umari. Abay, sana nagpasada nila kay mo. Nauman, tata. Adaman din na nagustuhan ijay paradaanin Iso ang nagsardeng manin nga agbiyahe. Anya? Kat, aggarden man. Hay, jak man amo, tata. Adamat ijay likod ti balay. Jak amo no anyat kukuin na ijay. Inak man kitaan. Tadaman buludak aramyenta na. Ne, agar-aramid ka matitiwalis ting-ting. Edi. Aywan tata. Aglako ak man itiwalis ting-ting. Ay, ado ti pagbalinan day ta. Nagado matararamidam. Wan tata, sayang mo dagiti bulong tinyog me. Nagadaw. Gumatang ka to Isursur kon to nga ilako dagitoy. Ne, mayata. Sabali man ang ti pagkwartam. Wan tata, may mayatin ti kastoy. Tawan siguro ti problema. Aywan, buludak man tay tools ti motor mo. Tadaman reperek barok. Ay, jak ipapabulod day jay. Tama nga lumapukaw ti daduma akargana. Kumpleto nga min day jay. Gumatang kayo matitigamit yo Sana puro bulod. Madit agbulbulod. Siyak tupay. Jak agbulbulod. Tama nga lumakadadailak. Iso pasensya kayo na. Ngamjak ipabulod day jay tata. Ingkay gumatang. Tapno di kay bumulbulod. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Sagmamanungay tawalis mo, pare Eday. 50. Tanapuskol day tamare. Gulpim ta 5. Ta reservam ti daduma. Ay, nagngina mag kunak no 30. Grabe kamit ngagtawar.
Amumot anapuskol, tawaran pa'y laang. Kan narigat ti umuli tinyog nga galit ti bulong na. Nagngato dya inulik. Ah, Di mo pa'y ladawatan. Naglaing kayo agtawar. Kat nagriga mo tagaramid iti walis tingting. Kumaano pidpidutak lang ka iso. Ngam sa almoit. Pagrigrigatak nga aramidon dagita. Pagpuy-puyatak pa yun daduma. ay, ala, pasensya kan. Sige, sige. Mangalak nga rod iti maysan. May salaang talaag. Saanan? Numapilpilitan ka, ure saanan? Ado ti pangilakwak dita? Saan lasi ka? Barat! Ala, ay sus. Para day lang imbagak. Nakaungatan. Nagloko mo day ta kumpare kon. Arsagid la unay. Welcome to JENA ALMOITE Drama. Ni, apay nga intupak mo mutin tabi naklay mo ala kumawalis, edi. Ewan na, ta nagbabarat mo dagita paglakwan. Di da maawatan tirigat ko anang aramid ka dagita walis. Apay, awan na lakom oray maysa. Awan na, ta nagbabarat damay. Masurunak, di da pa'y ladawatan. Pinatawaram ko maidan tapno nakalako ka. Saanan? Usarin talangin dagita. Naglalaingan dan ngay. Bakbaklayang ngay sur-sur-sur. Nakadagdag sa'yo. Ngam di na pa'y maawatan dahi tamad. No apay mo't ngamin angat datatao akasta. Awan asi dahi ti pada ta tao. No apay mo't ngamin asaan ngagpapada ti ugali ti tao Kat talaga akasta Agduduma tayo nga rod iti ugali. Ala, baybay am nga rodan. Di kan agrurod laka. Anya mo ti kasto aluton ngay. Naksit may. Anya ka mo tin mare. Awan pa'y ganas ti mangan no kastoy. Basit lang ang tinakset. Ipakan kunton iti aso tinakset. Aglablabaak ngamin itay iso ajak na siputan. Di mo ngamin paggigidan ti trabaho amay. Bakbakitan ka nga wan amom. Ha? No apay mo't ngamin nga daman-menel mo no daduma. Puro palpak ti trabaho. One! Manarak no manarak! Ha? One! Palpak ti trabahok! Manipod nagdanata! Awan na saya at ngay naramid ko para kan ka! Sika lang ti husto! Katsyak! Palpak amin! Awan husto ngay naramid ko! Ne. Apay akasta ka ngay. Apay, sika langan ti adda karbangan na nga agunget edi? Awan karbangak nga agrew! Ha? Nabayagan nga agul-uli makak. Pinaspasensyaan ka. Tabarang kunak nagbalbaliw ka. Numaamiris mo dagiti bidot mo. Ngamsaan, takumarkaro mo ti kasta nga style mo. Ti bulok nga style mo. Mare. Panawan mo tantap no irwar ko ti impanak asakit tinakam kan ka edi. Aglablabas ka ngaminan. Pilpilitak apukawon day ta asakit tinakam. Tanam na maak ngagbalbaliw ka. Ngam saan matgayam. Isu nga ita. Panawan matan tapno irwar ko tinakadulin asakit tinakam ko. Ha? Tiamom, husto amin nga aramidam. Feeling perfecto ka. Feeling mo, awan apulos kang malim. Ngam di mo ammo anagalas ti ugalim. Rinukar ti aramid mo, edi. Mare, anya ka din tatang ipagbagam. Agawid akpay lang ang ijebalay. Agkupit ti barukong ko ditoy. Kadyak maibaga, no agsubli ak tupay wano saanan. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Panawam ke din. Kasta mo latararamidan na kan ka. Panawam maon. Nanang, Ento nagsakit ka iti puso. Gapoy ti kasta nga aramid na. pilpilitak nga awatan. Ngam napunuan akon nanang. Nauma akon ang mga awat latan kan kuana. Isu nga roda panawa mo. Tawa mo lat serbina nga asawa. Nanang, No kaya mo, siya kung timapan mangala kadagiti kawus mo ije balayaw. Ala kamin dito yan. saan pa'y lang nanang? Taag pala may isak pa'y. Pagkalmaag pa'y tirik na. Nanang, anya nga tangay tinagbasulak. Ado ngamin tinaalas nga style mo anak ko. Taoray siyak nga inam kat madlaw ko ti kasta nga ugalim.
Di ka masaksakitan na, nga masapol ama amwam dagitoy, tapno ammom ti baliwam. Awan mo't amok akamalit. Di ko na ma, ngam nakaro ti kinaarsagid mo. Ken nalaka ka nga agrururod, ken nalaing ka amang pabain iti padam a tao. Ha? Dagita tiliklikam nga ugalim, ta saan anasaya at tikasta. Kitaam, kat awan gagayim mo. Adayo tirik na ti tao ken ka, takasta ti ugalim. Iso abaliwam day tanga style mo. Napunuan sigurun jay asawam, iso akas jay. Nanang, No kayat mo ama urnos tinagbaetan nyo iti asawam. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan iti asawam. Binugkawam mo ngamin. Ken agkakasakit pa'y dagiti imbagbagam ken kuana. sigud mo't akas jeti bagbagak. Ngam itala ang alimaban. Wen ata napunwanen. Palpalabsen nala siguro dagiti imbagbagam iti. Ngam talaga adinan kinabaelan dagiti imbagbagam. Iso akas jay. Nanang, Agpakumbaba ka. Ay aywem ti asawam. No kayat mo pa'y ama urnos ti amin kada kayo. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. sorry Marie. Naamiris kon dagiti bidot ko. Pakawanan nak kuma. Agawid ta kuman ija balay. Pangaasim. Kasalak agbagtit ija nga awan kadkaduhak. Promise. Agbalbaliw akon. Di kan ungtan. Bugkawan kan pabainan. Agsingsing pet akon Marie. Asawak. Rumbeng lang agbalbaliw kan. Talo makay kan. Diyak kumakayatan ti agsublikan ka. Takas lang na trauma akan ka. Ngam ipagpagapok iti panagasawat na. Kan inayat ka mat, nga uray kasta ka. Dimteng lang amin jay puntuan na punwanak. Ala. Tabumawi ak bakit? Basta di naksinsinaan Ayaten ka. Katnuan nyaman tinagbasulak. Pakawanin nak. Kat sulnitak tinagkurangakan ka. Sige. Agsubli akan ka, Eddie. Ngam no ulitem tupay nga aramidan ti jak kayat. Ladingitan. Ngam talaga asinaan kan. Kat di naktun maayayo apulos, Eddie. Wen, promise, bakit? Saan na maulit na jay? Agbalbaliw akon talaga. Inikak iti tsansa ti asawak ngagbalbaliw kat kas iti imbagaken kuana nulitan ng aramiden dagiti jak kayat talaga asina akon. Ngam ka asina jak metten nakita ken kuana dagita tanagbalbaliwen anamin pinsan. Alakastan tugayem mo Mari. Ala gagayem di tan tinagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayemyo JENA ALMOITE. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.